čast je biti u društvu najboljih, a vi to svakako jeste, s obzirom da ste stigli do same završnice jedne od najjačih liga koja se igra u Evropi. Kao što ste čuli, Beograd i nije prvi put domaćin završnog turnira, ali kako ste mi vi sami rekli, iz godine u godinu kako je rasla liga, tako smo imali i bolju organizaciju. Ja se nadam da ćete do sada imati jedan od najbolje organizovanih turnira koji je ABA liga do sada imala. Ja verujem da ćete se i gosti iz Zagreba, i Crvena zvezda i Partizan kao domaćini, kao beogradski klubovi, ugodno osetiti u Beogradu, da ćemo još jednom pokazati svoje gostoprimstvo po kome smo nadaleko poznati, ali Beograd je poznat i po tome što je grad košarke bio decenijama unazad. Beograd ima veoma vatrenu i brojnu publiku, ali i publiku koja se razume u košarku, tako da očekujem da ćete imati i veliku podršku sa tribina, da ćemo zajedno u Beogradu imati jedan veliki spektakl koji ćemo pre svega pamtiti po dobroj košarci, po korektnom navijanju. Verujem da ćete i vi sa svoje strane učiniti sve da u areni i sa strane naših navijača bude sve u najboljem redu, da ga pamtimo po jednoj vrhunskoj organizaciji, po fair playu i po tome što će na ovom turniru pobediti najbolji.